Om Swastiastu para pamirsa, sani mangkin ngiring melajah wastan jerijin 5. Dalam bahasa Indonesia, nama jari-jari tangan. Dalam bahasa Inggris, name of fingers. Ngawit saking kepertama wenten inan 5. Dalam bahasa Indonesia, ibu jari. Dalam bahasa Inggris, thumb. Sani keping kalih, wastan jerijin 5, 7. Dalam bahasa Indonesia, telunjuk. Dalam bahasa Inggris, index finger. Wastan jerijin 5 sani keping 3, linjong. Dalam bahasa Indonesia, jari tengah. Dalam bahasa Inggris, middle finger. Wastan jerijin 5 sani keping 4, leg. Dalam bahasa Indonesia, jari manis. Dalam bahasa Inggris, ring finger. Wastan jerijin 5 sani keping 4, kacing. Dalam bahasa Indonesia, kelingking. Dalam bahasa Inggris, little finger. Wantah kadi asa punike wastan jerijin 5. Sani mangkin ngiring melajah menggending wastan jerijin 5 nanging basa Bali. Inan 5 di jane, dini kengken kabare. 7 di jane, dini mai melajah. Linjong di jane, dini sing dadi sombong. Elek di jane, dini sing dadi ngewalek. Kacing di jane, dini mai megending. Para pamirsa sami, wantah kadi asa punike melajah wastan jerijin 5 nganggen basa Bali. Matur suksema. Terima kasih. Thanks for watching. Om Santi, Om.